uNkulunkulu ekwazi ukuthetha directly nami. Ayoko kuyiblessing enkulu bafowethu. Anikwazi nokuthi ngakubala ndithini. Uma uNkulunkulu ekwazi ukuthetha directly nami. Because lento le iloku isenzeka but ngelinye ilanga. Ngelinye nje lamalanga. Wonke umhlaba usazoyibona. Wonke umhlaba usazoyibona. Noma ethi indlela inde kangakanani kodwa phambili kulasi yakhona. Phambili kulasi yakhona. Soze sifike la sifuna ukuya khona. Ngoba kwesinye isikhathi uyajikeleza kuNkulunkulu ujikeleze kanti uyifuna ilapha eca kwakho. Ujikeleze kuNkulunkulu kanti into uyifuna ilapha eca kwakho. Yamo. So bafowethu uNkulunkulu khona ekseni. uNkulunkulu mina kwelami side angeke ngizothi uNkulunkulu anifuna ukukhuluma kakhulu but uNkulunkulu khona ekseni no matter wena uthini la ukhona no matter ucabangani uNkulunkulu khona uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu uyicreator uNkulunkulu wadala amazulu wawudala umhlaba uNkulunkulu uyicreator everything everyone okhona emhlabeni yabo uNkulunkulu kungenzeka ngelinye ilanga akhulume ematyeni kungenzeka ngelinye ilanga uNkulunkulu akhulume esibhakabhakeni kungenzeka no matter bangathi izikhathi zokugcina no matter bangathini kodwa ekugcineni uNkulunkulu uzobe ekhulumile la akhulume khona because sonke noba singamreject asithi asimfuni sonke singaba kaNkulunkulu uyathanda awuthandi you don't have a control about that nothing you will do no matter urishi kangakanani sonke nje singaba kaNkulunkulu no matter message ungathi uyayirejecta no matter ungathini udaliwe that's it sigaba kaNkulunkulu nje sonke ungabona ungathi unamandla kwamanje ungabona nje unamandla nje kwamanje this is not going to last forever this one le flesh lena entwezi le glamour lena nele fame nalentoni it's not going to last forever no matter ungathini uthi nasezulwini uzofika wenze the same thing uNkulunkulu medecide ngapha ezulwini ukuthi zonke isoul nje manje ziyama akunalutho ozoyenza khona ukukhuluma kwengelosi bafowethu ndiyakhumbula umuntu wakwanibalisela 5 years ago ingelosi ifike ikhuluma naye eyibona eyonto ikhona bafowethu mina zanda aba nevision yengelosi anifuna ukuniqhatha bafowethu azange ndaba nevision yengelosi angenigaranta ukuthi angenibe nayo angenigaranta ukuthi angeke nibe nayo eyibona lo muntu ebheke ngoC ingelosi ekhuluma nayo la nikhuluma ngengelosi la anikhulumi mina into ekuthiwa hayi Simba intsomi ingakho neziprofetho zami xa niprofeta umuntu ecabanga ba intsomi umuntu ecabanga ukuthi hayi edaphi eyibona lo ingelosi uyaphila umuntu wakhona eyibona eyijongile ingelosi anikhulumi ngezilwane la onikhuluma ngejacaranda into ezincinci ezincane anikhulumi ngomkhakha wezilwane la no matter isilwane sakho sikwenza ukuthi ucebe kangakanani no matter sibhosi kangakanani phezulu kwempilo yakho la ngikhuluma ngoNkulunkulu la eyibona ingelosi ekhuluma nayo eyiphendula ezonto zikhona ezonto ziyenzeka I know ukuthi most yabantu bangakhuluma ukuthi ingelosi zagcina ukufika koElijah phela bayacacisa phela yabona xa belungisa indlela zabo zokuyesihogweni bayacacisa ekancane
ubabona ngokurape, ubabona ngokuba nezigubhu, ubabona ngokuthwala, ngokuba nering ezokuthwala. Kodwa xa becacisa, you know, ama-angels agcina ukufika ngesikhathi sabo Moses. You have to believe. Akekho umuntu emhlabeni, there's no one uNkulunkulu angakhuluma kuye lapha emhlabeni ngaphandle kwami. Beva nje kanjalo abanoNkulunkulu bayafisa nabo ukuthi uNkulunkulu akhulume kubo, because they know i-blessing yokuthi uNkulunkulu akhulume kuwe. Mna nothing endiyifunayo ngaphandle kokulingena izulu likaNkulunkulu. Yes, emhlabeni ngaphila, ngaba nazo zonke ipower, ngaba nazo zonke izinto, but ukulingena izulu likaNkulunkulu into endiyifunayo. Eyona nto endiyifuna emhlabeni, ndisho kuNkulunkulu, ndiyakubona ukuhlakanipha, ndiyakubona ukuthini, ukulingena izulu likaNkulunkulu. Abantu bayathwetyulwa bafowethu. Do you think wena after Ricky bezibulala ngendlela abazibulele ngakhona, yes, we can say depression, we can say whatever, but at the end umuntu uyayithatha ijeni bafowethu, imxake, imdepress, ngoba sesijeni ezikhathalisayo xa beqeda bakuthwebule futhi masowufile. Usayosebenza oginimba, usayosebenza, usayosebenza. Ndisho even nabantu ababaphahlayo, those people, sengathi before umphahla ungakuyamba uyohlola nje nakufafa ndathi ngokulento, ungahamba uyohlola nakubani, uyahamba uyohlola ukuthi lo muntu omphahlayo uright na ukuthi umphahle. Uyohlola mhlambi nakwinyanga, futhi ngathi ungahlola kuba prophet nenyanga, ungahlola nje ebantwini ochola ukuthi abamazi, mhlambi kubheka abantu abangamaziyo. Uyahamba uyohlola ukuthi lo muntu lo ufanele nawe kumphahla. Xa ndisithi mna o-AKA aka weza la kum, abantu bathatha ukuthi hayi aka li-celebrate bengamazi nokumazi. uSimba eGoli uhlala le, u-AKA xa ifike befike le Sandton. Kuyanyiwa kwa-spirit world bafowethu, afterlife. We don't need to die ukuthi sibone. We don't need to die ukuthi sibone, because you can communicate nama-spirit siphila. If you know if unyani upowerful, unless ukuthi wena uclaim ukuthi upowerful, asiphiwa ngokufana bafowethu emhlabeni. Mna ezilo uNkulunkulu esakhuluma kum ndijabula kakhulu, mna ndibonga kakhulu. Ngelinye ilanga futhi nawe I wish ukuthi ujabule nawe, ubone the way ndibona ngakhona. Ungasho ukuthi izikhathi zokugcina, ungasho ukuthini, ungathi kusasa kuyagwetywa, ungathi 20 years 100 years kuyagwetywa, ungathi billion. Ebafowethu indaba yakho, ungakhuluma whatever ikhuluma, indaba yakho. Because at the end abantu always xa kunento enhle enzeke emntwini, kuthiwa izikhathi zokugcina, ijealousy. And uyabona mawuzoba nejealousy kuNkulunkulu, yes, usuke ubonisa ubuqhawe bakho ke. Andifuni ukuqhatha lapho usuke ubonisa ubuqhawe bakho, but unejealousy endaweni erongo kwi-creator yakho. Yebo, ubuqhawe abantu bayathanda abantu ukutesta ubuqhawe bafowethu. Mawunejealousy kuNkulunkulu, mntana sekhaya, yazi ukuthi la uyakhona isihogo ungane wathetha wathi
bahambile obani okhokho bakho bathini isihogo besingeke kuthiwa kunesihogo kanti kuyadlalwa isihogo sibona usaphila emhlabeni bengeke kuthiwa kunesihogo kanti ayikho nto bengeke kuthiwa kunezulu kanti ayikho nto bengeke kuthiwa kunoNkulunkulu kanti ayikho nto so bafowethu vele abantu bathanda ukutesta bafowethu andifuna ukuqhatha abantu bathanda ukutesta bathi uNkulunkulu xa ekwazi ukuthi ebantwini bonke emhlabeni sine-billions of people akwazi ukuzoshuza uSimba akhulume kuSimba ukhuluma uNkulunkulu Almighty hayi bafowethu ngisho nabashaya amathambo washayeni kumanje lapho ninikeza imvume lapho kuve ukuthi uNkulunkulu ukhulumile na nabashaya amathambo washayeni so iyo into benifuna uzoyisho nje guys ukuthi a blessing kaNkulunkulu so that's why bengisisho ngisithi mina abantu abano aninankinga nabo shem futhi akuyonto kuthiwa mina beninenkinga but kade besethusa nje into abazikhulumayo basethuse kakhulu but into esimple ukuxolisa nje uNkulunkulu uxolise nje nasebantwini wenza nje kuphela noba ngu-live oyibukele uyibukele ongayibukelanga ayibukelanga but wenza nje noba kuphela ngu-live noba ivideo uthethe ukuthi wena iyaxolisa because at the end uNkulunkulu methu uzokushaya umhlaba wonke ubona kusho ukuthi i-social media izobona wonke umuntu uzobona ukuthi wena uNkulunkulu uyakushaya yabo kade njonga indlela zikaSathane kancane senizovala live uSathane akunikeza ifame ne uSathane akunikeza ibillions akunikeza iprivate jet uSathane akunikeza imali yonke like into zenzeka ko Puff Daddy into zenzeka ko R Kelly Billy Cosby into zenzeka ko Jay-Z ko Beyonce bafowethu uSathane akunikeze yonke into esiyifisayo emhlabeni xa iqeda uSathane akurejecte njengenja bheka oTom Cruise xa iqeda nje uSathane akurejecte njengenja bheka oTom Cruise ukuthi baphi ngoku bheka oPuff Daddy ukuthi baphi ngoku jonga abantwana bakaSathane ukuthi baphi ngoku this thing is exist abafethu 100% uSathane can speak uSathane uyenza izinto zenzeke not umdlalo nje wezinto ukuthi kufanele ukuthi ziphansi ukwenzeka uSathane akekho oversee nje kuphela akekho nje oversee nala ukhona la around wena nobuphi ukhona around wena somewhere ukhona kwi-live awukho kwi-live bheka o-Uncle Vic o-Malmu Victor bahambe njani bheka o-Ricky bahambe njani bafethu uSathane yinja uSathane ngudoti jongo Sifiso Ncwane kade bethi xa behlabelela uve na ukuthi yavuseleleka uzukhala uyi-1 ukhala uyi-1 usho ukuthi uNkulunkulu nami nipholisa amanxeba uve kabuhlungu that time bheka namhlanje ukuthi uSathane ubabekephi kwenzakalana uSathane yinja bafowethu shuza indlela zikaSathane kodwa uyazi ukuthi le ndlela lo ishuza indlela engenampilo
Yeke indlela kaNkuluNkulu ububalisa zonke izitori ozibalisayo. Ushuze kaSathane, uSathane yinja. Sathane ngudoti, uSathane irubbish bafowethu. The almighty Tom Cruise, a bebo fish ongathi uyahlanya. It's because of iwork kaSathane. That thing is a ritual. That thing is a ritual. Igama lakhe kumele lazwe all over. Ngoba uSathane xa ifuna ukumprotect yamprotector. Ngoba uSathane xa ifuna umnikeza yonke into yamnikeza. Xa iqeda uSathane omlahlele ejele amvithize. Kade semglorify uthi mawuthi kuthi uTom Cruise ya release uvo ngathi yaphambana ekhanda. Uvo ngathi ungazibona usesinema kumanje. Sathane yinja bafowethu. Take uSathane mawufuna. uSathane ukhona, uSathane ya exista, uSathane yaphila. If wena awukaboni light kaSathane or awukaboni any clue ngoSathane, usazobona ngenye imini. uSathane yinja bafowethu. Mina nibonga umusa kaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu akwazi ukukhuluma kimi. Senzovala nje ulive bafowethu. Senzovala nje ulive. Ndibonga umusa kaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu akwazi ukukhuluma kimi. uSathane bengakhuluma ngento ezishayinayo kimi. uSathane bengakhuluma mhlambi kimi, but uNkulunkulu washuza ukuthi akwazi ukuthi akhulume kimi from ebuncinane bami until namhlanje. Ndithi namhlanje mengisenza izinto ndizenza ngokuhlakanipha, ndizenza ngokukhula, ndizenza ngokubheka. Andifani nangobe ndimncane. And naye wanibekezelela uNkulunkulu futhi usazonibekezelela ngelinye ilanga umhlaba usazobona. Ngelinye ilanga umhlaba usazobona. No matter uthini la ukhona. Ngelinye ilanga umhlaba usazobona. Indlela zithu, indlela kaSathane, indlela kaNkulunkulu. Only two ways. Only two ways. Only two ways. Nothing ukuthi indlela mhlambi ububala indlela zithu, indlela kaSathane, indlela kaNkulunkulu. So umsebenzi wamadlozi ndenza into bekumele ukuthi ndiyenze. oDavide xa besilwa ndiphinda futhi senzovala. oDavide xa besilwa ezazimpi zebezilwa zebesenza into bekumele ukuthi bayenze. Sathane yinja bafowethu, Sathane ngudoti, Sathane andaba ngingamdescribe kanjani but ndisho ukuthi ipicture ninayo apha enhloko. Ipicture ninayo apha enhloko. Cabanga bafowethu uthi sowugaine ifame yonke emhlabeni. Yabo. Uthi sowugaine ifame yonke emhlabeni, ugaine amandla wonke, uhlonishwa. Xa uhamba nje uyamanyelwa, udibana na all those big people, yabona abantu abakhulu emhlabeni. Sathane vele akuhlaze nje ukuthi akuhlaze nje ukuthi wena ulalo fish, okayibona phi into okuthiwa kulalo fish. Yonke into wena iyavithiza, yonke into iyavithiza. uSathane bafethu andazi ke la eSouth Africa kubhlungu, bafa bebancane. Mekwajoyina nje iLuminati uyafa. Mekwajoyina iLuminati uyafa nje emncane. Wathatha isithwalo nje kuba into imix nje enyembi. Kungendlela uSathane asebenza ngakhona. And also uSathane kunabantu akhuluma kubo. Kunabantu yabona. So indlela zethu
ukuthi wena ukhethe iphi, ukuthi ukhethe iphi. Vele into nento inama-agent wayo, ananoba ningayibiza nge-agent noba ningayibiza ngantoni, into nento inento zakhona mani, ndingathini, andaba ningayidescribe njani. So bafowethu, and uNkulunkulu anibusisa, uNkulunkulu abe nani. Kwabalahlekeleyo bafethu, kubhlungu nyani, kubhlungu ukubona abantu abaziwayo behamba ngesibhamu. Kubhlungu ukubona bafethu abantu abaziwayo behamba ngesibhamu. Ilento leyo ukuthi i-social media akumelanga i-social media isikhathi esiningi uyithathe njengomdlalo. And enye into futhi endifuna ukuyisho senizovala bafowethu, siyazi ukuthi sonke imali siyayifuna, vele siphila emhlabeni, but ndiyacela ukuthi ningazitry into zama-group, into yakho ungekho sure ngento yenzayo. Ungathi mawulapha abantu, kakhulu abantu nabalapha abantu, ungathi mawulapha abantu ujahela ukuvula ama-group ngenxa ukuthi ubona oSimba, ubona obani besenza ama-group. You understand? Abantu bohlangana ngawe, abantu bokususa emhlabeni mawungacingi, ukucinga kwakho mekukuncane. Siyabonga lapho osise Soweto, ndiqala ukuthola ke igift efana nale. So abantu bokususa bafowethu mawunganakanga, ungajaha ucreate ama-group ayekele thina abantu esaziyo ukuthi xa sikufaka egroupini sikufaka for intoni, kwenzakalani. Uyabona? So ungajahi ucreate igroup la ukhona, lapha abantu ngokwepace yakho, mawulapha umuntu lapha umuntu ngokweqiniso. Uyabona? Xa ingasizakali phinda ulokumsiza. Ungathi nawe kusasa ngoba ubona uSimba enebhengela ube sowuqala usithi nawe ubona uSimba enebhengela enegroup, ube nawe sowucreate into yakho, ube sowufaka abantu egroupini. Ngoba along the way bazokubona abantu ukuthi lento le uyenzayo udlala ngabo. Xa beqeda abantu bathini, bakushaye. Abantu sebedlala ngesibhamu kulamalanga, ayisekho into okudlalwa ngayo ukuthi hayi kudlalwa ngenduku, kudlalwa ngantoni. Sekudlalwa nje ngesibhamu nje kuphela kulamalanga. Yabo, create igroup, mawungumprofeti ungumelaphi uyintoni, create igroup uyazi into oyenzayo. Yabo, create igroup uyazi into oyenzayo. Ungacreate igroup ngoba ungeke uhlulwe nguSimba. Bokushaya abantu, uyofa umncane. Kube sekuthi uyabona ke nazi ke izipho zabo ke abenza izinto kumele ukuthi bazenze. Uyabona ngoku naba bagangalazile la balele la. Uyayibona? Thali lithuna omnye wayezenza ihlakaniphi lo. Wavela create igroup, waxoka wathi yena ioil yakhe iyasebenza, ibhangela yakhe iyasebenza, utyuwa lakhe liyasebenza. Waxoka wathi yena thatha ilitye liyasebenza. Ungacreate igroup ungayazi into oyenzayo. Ibhangela xa nisithi bafowethu ndilenza ngokusezingeni, andijoki, no joke. Uzobona ubufakazi ngo-2025 ndisebhizi ngabo kwamanje. You understand? Ukulungisela i-shooting nantoni. Ndisebhizi ngabo ubufakazi kwamanje. Ungacreate igroup uthi yathwalisa. Ungacreate igroup uthi unezigubhu melapho wendabuko la ukhona. Bokushaya abantu, bokuphahlaza abantu. So ndicela kakhulu bafowethu, nocabanga kancane, ngicela ukuthi after lo live umelaphi wendabuko ayicabange lento endiyishoyo, nomuntu ocabanga ukuzenza umelaphi wendabuko
ayicabange lento endiyishoyo. Igroup ifuna izikhokho, ifuna thina esazi ukuthi senzani. Yabona manje banilinganisa abantu abaninzi nabantwana abaninzi bafaka amabhangela. Ndiyijongile lonto kakhulu la eCarltonville, ndiyijongile. But ibhangela labo alikho special njengelam, because elam denza izinto ezazisenziwa just ukunigqithisa nje kancane ngoJobe. uJobe kwakuyindoda eyayicebe kakhulu. Ithi iBhayibhile uJobe wayehlala enza umnikelo kuNkulunkulu. Do you understand? So that's how I create ibhengela. Umcebo kaJobe ngumcebo ongawutrusta, ngumcebo ukuthi ongakwazi ukuvula igroup. You understand? Xa abantu xa ubanikeza into kaJobe engenze into endibize ngegama, ngoba naye wayesenza into kwakumele ukuthi ayenze, hayi ukuthi uJobe wayethwele. Isithwalo sibi baphi namhlanje? Bashona bebancinci, baphelele endleleni bajahe ilumenathi. Athi mina ndili 666, kusasa gone. Usathana umlahlelephi? Usathana umlahlele ethuneni, usathana umlahlele ejele. Kade simpraise lo muntu lona ukuthi umhlaba wonke, zonke inhlanga zimpraise. Usathana emnikeze yonke imali. Namhlanje usathana ubalahlele ejele, ubalahlele ejele namhlanje. Namhlanje usathana ubalahlele emathuneni. Kade praise lo muntu, kade ethola yonke imali. Othabo best abaphi nezithwalo zabo, ngoba uyahlala kulama mansion udrive zonke izimoto ezinhle, kodwa usathana egcina nokulahlela lapha, okulahlela ejele. Uthi mase uthi ufuna indlela yokuphuma ngenxa yezihlungu zokubulala abantu, ngenxa yezihlungu zokubulala abantu, mase kumele ukuthi uphume, sekunzima ukuthi uphume. Kanti uNkulunkulu lithi iBhayibhile noba uNkulunkulu ungaya ejele, uNkulunkulu uyakukhipha. Lithi khona la elinye ivesi elithi uNkulunkulu lento ingelosi yakhipha umuntu ejele, yavula amasango. uNkulunkulu uyakukhipha, mina ndikubone kaninzi lokho, ngoba uNkulunkulu akavani nantoni nokungcola. Xa ikusejele isikhathi esiningi uNkulunkulu isayede ejele, mhlawumbe kunomuntu oyomguqula, kunabantu oyabaguqula ejele. Is either kunabantu oyabaguqula ubatshela iqiniso ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngoba uNkulunkulu ufuna ukupraiswa, uNkulunkulu ufuna ukupraiswa. Hayi ukuthi nipraise amadlozi bafowethu, hayi ukuthi nipraise amadlozi, vele ndinawo, nifuna nje ukukhuluma iqiniso nje. Akekho umuntu ongenadlozi, nifuna nje ukuthi niphumele nje libala nje. No methe umuntu wakhona ngathini, akekho umuntu ongenamadlozi. Ingakho mina xa ninikeza umuntu ibhangela, ndibuyisa lamadlozi la protectayo, ndibuyisa lamadlozi la anikeza umuntu umcebo, ndibuyisa lamadlozi la anikeza umuntu ukuphila. Ngoba khona abantu abahamba nje nedlozi othola ukuthi mhlawumbe lidlozi nje, omunye liyamvikela pha napha, omunye limgadile. Nibuyisa lamadlozi la aphethe izinto zakho, ngoba abathakathi xa bekuthakatha ngemali, bakuthakatha ngemali ukuthi bashiftisa lamadlozi aphethe umcebo wakho. Ayikho into eshiftisa, kushiftiswa nje lamadlozi aphethe into zakho. Ingakho bese emathuneni akokwenu xa ngaba sebefuna ukubetha kahle ukuthi le mali yokuretire mayiphele. So nibonga ukuba other side bafowethu, nimtshele noshumayelayo next time ukuthi nibonga ukuba other side, ngoba kune-light endiye ndazibona nami pha napha, but nami bendigqithisa umsebenzi ebekumele uba ndiwugqithise.
bafowethu, uNkulunkulu mongaba ummoshile uyaxolisa. Simple uNkulunkulu. There's no other connection, there's no ritual that we do kuNkulunkulu. Siyaxolisa. Ingakho kuthi uNkulunkulu uyathethelela. Umthandazo ojulileyo uzofumana la kuthiwa uNkulunkulu usithethelela izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. That's simple. uNkulunkulu ba peaceful after that. And xa iqala uNkulunkulu exola uyazi ukuthi into zakho ziyalunga. uNkulunkulu nje uyaxolisa. Simple bafowethu. You don't do a ritual. Awuxheli inkomo xa uthi uxolisa uNkulunkulu. Awenzi izinto ezigeza mothi uxolisa. Simple. Lithi bafowethu bafowethu uNkulunkulu uyaxolisa. Nini enilaziyo eliveseli? Nini enilaziyo elivesi? Simple. Mawuqeda ukwenza njalo uNkulunkulu uba right. Ingakho kuthiwa andazi ba kusamele nibiyele kancane eBhayibhelini la kuthi usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Umamela umthandazo ojulileyo, umthandazo kaNkulunkulu. Uyabona? uNkulunkulu uyaxolisa nje. Simple bafowethu. uNkulunkulu ndenze wrong ndiyaxolisa. uNkulunkulu uyakuthethelela. Uthwele. Simple. Xolisa uNkulunkulu. uNkulunkulu uzozifumana indlela zakho zokuthi isithwalo sakho sehlisa njani. Uyaxolisa. Simple uNkulunkulu. Uzozithola indlela zakho zokubuyela back ukuthi ubuyela njani kule esimeni sokuba ngumuntu. Do you know uPuff Daddy ukuthi umzekelo wonke umhlaba mawubheka uPuff Daddy uyasaba. Ngifuna ukunenzela nje into encinci senzovala live. Wonke umhlaba uyasaba bafowethu. Xa ubheka uPuff Daddy ucabanga into ezininzi. The day uPuff Daddy angathi uxolisa kuNkulunkulu, I'm telling you usathana ngakwata. Usathane ungazi ubona into ezingenzeka. The day uPuff Daddy angathi mina ndixolisa kuNkulunkulu, uNkulunkulu ndimone kakhulu. Ngoba uNkulunkulu uyothola zonke indlela zokuthi uPuff Daddy abuyele. And kungenanto engambulala. Yabo. Ngoba uthi noNkulunkulu eBhayibhelini uthi noba ungawuthinti umphefumulo, noba ungayithili inyama yakhe kodwa umphefumulo ungawuthinti. Ayikho into yenziwa kuNkulunkulu ngaphandle kokuthi nje uthi uyaxolisa. uNkulunkulu ufumana zonke indlela zokuthi ubuyele. So mina ngithanda xa ngishumayela bonga ukuthi lento lena at least ingene ebantwini bafethu nabe ningazi ukuthi ndiyashumayela. Kumnandi ukumamela umntana kaNkulunkulu isikhathi esiningi. Thina siyamthanda uNkulunkulu endo nzoloko ndiyisho mina. Yabo. But khawenza izinto ngokweqiniso, ungenza izinto ngeacting. Yenza izinto ngokweqiniso. Simple. Shumayela uNkulunkulu. Siva ukuthi ushumayela uNkulunkulu, not ukuthi ubheke imali, not ukuthi uya actor. Shumayela uNkulunkulu. Akuna ritual bafowethu. Ayikho iritual eyenziwayo ukuthi ubuyele kuNkulunkulu. Uyasho ukuthi uNkulunkulu ndikonile, ndiyaxolisa. uNkulunkulu ufumana zonke indlela zokuthi ubuyele kuye. So bafowethu uNkulunkulu anibusise la nikhona. uNkulunkulu anibusise. Siyabonga kakhulu isikhathi senu yokuthi nibe nani, benisathanda ukuba nani. Mina uNkulunkulu ndimthanda kakhulu mina bafowethu. Ningaba disappointed xa ngaba esithi uNkulunkulu Simba ndithethe kuwe ngoba unithanda but awunguye umntanami. Ningazibuza umbuzo ukuthi wena uNkulunkulu njenge creator yami, why you waste your time ukuthi uzokhuluma kum from ebuncinaneni bami
until namhlanje. Akukhulumi lana idlozi lami, akukhuluma amadlozi wami, akukhuluma imimoya, kodwa kukhuluma wena and wandiyekela nje ukuthi ngilahleke nje ukhona and ukhuluma kimi. I'll be very disappointed kwenye level bafowethu. I will feel ongathi even noNkulunkulu ngomineyo, I can even say noNkulunkulu ukuthi ungusathane ngomineyo. I can say even noNkulunkulu ukuthi ungusathane. You can't let me like ukuthi ndidrown ukhona uNkulunkulu. Abantu bayadisappointa kodwa wena udisappoint. Abantu bakulahla kodwa wena awulahla abantu. Kusathane kuphela olahla abantu, usathane kuphela ofaka abantu emajele, ngusathane kuphela obulala abantu bengakwazi ukukhanya kwaNkulunkulu, bengamazi uNkulunkulu. Because bakhohlisa ngemali, bakhohlisa ngemoto ezinhle, ebakhohlisa ngeluxury life, ebakhohlisa ngama private jet, ebakhohlisa ngomcebo wonke emhlabeni. Ukuthi abantu bavaleka amehlo bangabona uNkulunkulu. Usathane kuphela bafowethu olahla abantu, ngusathane kuphela ovala abantu amehlo. uNkulunkulu akayenzi mistake. uNkulunkulu usithanda sonke, uNkulunkulu wasidala. uNkulunkulu imistake akayenzi. So ndimncinci bafowethu nami belilinde ukuthi ndikhule. Ndakuthanda ukuround entweni zasezweni. Oko ndakuthanda laze ndakusho naNkulunkulu nathi uNkulunkulu nami yabona manje ndiyabona uba ndiyaprofetha nyani. Ndiyabona futhi izinto ndiyazenza because bese mina icaweni nami bekushiwo mina kuthiwa amandla amangaka siyawaqala because bongokwazi nokuzifihla ngoba uyothi ngokupha phezulu. Ndizothi mase ngiqala sendiphakamisa lamandla ubone na ngopha phezulu ukuthi hayi khona. And that time uthi mondibheka ndile ku Sunday school lezantsi. And not ukuthi ndenza competition nawe, is just ngalamandla lana. So bafowethu ungalindi ukuthi ube nemistake ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyokwenzela ifavor ukuthi akunqande. Ungalindi ukuthi ube nemistake. Uyabona? Ungalindi ukuthi ube nemistake. Ngoba kuyokwenzeka ukuthi ogcotshwe uNkulunkulu sometimes uthole ukuthi mhlamba akakuboni nokukubona ngoba nawe awumboni. Uthole ukuthi umuntu ogcotshwe uNkulunkulu akakukhonzanga ngoba uNkulunkulu uyana ngabantu abagcobileyo ukuthi bakukhonzile na. Uyana ngabantu abagcobileyo ukuthi bakukhonzile na, bayakucinga na abantu abagcobileyo. So guys, xolisa uNkulunkulu. No matter awenzi ngemagic. You don't do ngemagic. Xolisa uNkulunkulu. Yenzile abortion. Xolisa uNkulunkulu. Uyenzile into errong. Xolisa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna nje kuphela uxolise. No ritual mntana sekhaya, believer mina. Njengoba ndiniphakela njengomuntu uNkulunkulu akhuluma kuye. uNkulunkulu uyoniva lana khona. uNkulunkulu ulokweze ifumana lento ifana negift. Uyabona abantu abagifted like uShaka. Ake sibhekene uShaka njengoba kuzo season 2. uShaka mombhekisisa kahle uShaka xa bemcreator. uShaka uzalwe negift. You understand? Uzalwe negift yobukhosi uShaka. uShaka uye wahlupheka wakhulela emizini, wahamba ehlala, wahamba ethini. Igift yafumana indlela yokuthi imthole uShaka. Igift yathola indlela yokuthi uShaka imthole. You understand? Yathola indlela igift ukuthi imthole uShaka. So mawubheka abantu abagifted, always
indlela izoba khona ukuthi igift yakho ikuthole. So noNkulunkulu xa ikuxolela uyaxolisa manje, izotholakala indlela yokuthi izinto zenzeke ngendlela eright. Indlela always izotholakala. Hayi ukuthi maybe nawe sewufuna ukuthi kube ngathi ngokuthwele. Awufundi wena ebantwini abathwele ukuthi kwenzakalani. Awufundi ebantwini abathi bona bazilluminati ukuthi kwenzakalani. Awufundi kwezitori ezenzakalayo. Ngoba kuthiwa sometimes omnye umuntu ohlakaniphile uthi indoda mayisiwa ithi ungahleki ufunde. Wena ufundi la ukhona. Khuluma ngama-giant la. Khuluma ngama-giant la uTom Cruise. Khuluma ngama-giant oPuff Daddy baninzi. Wena futhi unelist engcono ukudlula le yami. Wena ufundi. Bafowethu ake ndiyishiye indawo. I know ukuthi kusemnandi. I know ukuthi kusemnandi. Xa kumele ukuthi wenze into ekumele ukuthi uyenze. Ndike ndathanda bekhulunywa ngibaba Mageja senizovala xa nibukela ivideo yakhe. Uthi kuyenzeka sometimes ubone umuntu ethwasa, ubone umuntu esenzani. Ubone umuntu kusasa akasesisi sangoma. Kanti omnye hayi ukuthi uzilahle ngoba zingasebenzi. It's just ebegqithisa isiko ekumele aligqithise ebantwini bakokwabo. Ukhumbule inhliziyo yakho mayilunge kakhulu ilungele uNkulunkulu. Nabantu abadinga usizo lakho abangasekhoyo bayayibona ukulunga kwayo inhliziyo yakho. Bayayibona ukulunga kwayo inhliziyo yakho ukuthi no masike sicela ukuthi lo mntana lona akasigqithise ngoba kunento esasingazange sizenze kakuhle sisaphila. So ndiye ndayithanda kakhulu into ekhulunywa beyithetha ngibaba Mageja. Ndawuva nomoya wami uphila xa ithetha kanjalo sithi kulokho ndikushoyo. So nanga omnye lana ndifuna ukumva. Uyabona. So bafowethu sibonge kakhulu. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu bafethu siyamthanda kakhulu eSouth Africa. Noba abanye babafowethu nodadewethu beoverseas, kodwa uNkulunkulu siyazi ukuthi uNkulunkulu ungumdali wamazulu nomhlaba. Uyabona. Siyakholwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu mina angikaboni nomhlane wakhe bafethu nobe niqamba amanga. Kodwa ndiyakholwa ukuthi bakhona abasazowubona umhlane kaNkulunkulu njengoba wake wabonakala na before. Kodwa ilizwi lakhe ndiyalazi. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu uyakhuluma kimi. uNkulunkulu uyakhuluma ikancane. Ngoba uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho. That's why uNkulunkulu ungakwazi ukuzifihla ngoba uNkulunkulu ujonga inhliziyo yakho. So bafowethu ukhumbule ukuthi uNkulunkulu uyaxolisa nje kuphela. Makunezinto ozenzile ezingalunganga uzoyifumana indlela. uNkulunkulu akehlulakali. Uyoyifumana indlela yokuthi into zakho zilungiswe ngendlela ofuna ngayo. Wenze iabortion uyaxolisa. Wenze into errong oyaziyo ngoba siyayazi into errong neright. Uyaxolisa nje kuphela uNkulunkulu. Uhambile uthi uzama ukuthwala ungubhishopi, ungumfundisi, uyaxolisa nje kuphela uNkulunkulu. Uyokwenzela indlela zokuthi uxhumane noSimba. Amsebenzise uSimba ukuthi wena yonke into yakhe ilungiswe.
because abantu sebekholwa kakhulu eSouth Africa ukuthi uNkulunkulu akekho. Abantu even umhlaba wonke sebekholwa kakhulu ukuthi uNkulunkulu akekho. Into ithi Isaiah 59 ifana niqamba amanga. Uthi zizono zenu ezindahlukanise nani. Hayi ukuthi andisisi soni nami ndisisoni njengabantu bonke. Kodwa zizono zenu ezindahlukanise nani. Ayikho into eyiritual ozoyenza. Noma ungakwazi ukuthetha ukhipha amagama. Thetha ngenhliziyo uthi ndiyaxolisa uNkulunkulu mongakwazi ukuthetha ungaze ubhale naphansi. Mekuthiwa ukwazi ukuthetha ngoba undiva mhlambi lokho endikukhulumayo. Uyaxolisa kuNkulunkulu uthi nje kuphela iyaxolisa. uNkulunkulu ayikho into ayidinga kuwe ngaphandle koxolo. Naye ubrother Enigma lona ndamtshela ndathi ndicela nje kuphela belo Chris necrew yonke ngento sebeyenzile baxolise ngoba sebemkwatisile uNkulunkulu. uNkulunkulu mekwata akakubulale. Kodwa uSathane ukuhlafuna njengeshephisi. Xa eqeda ukugibisela ejele. Xa eqeda ukugibisela ethunini. uNkulunkulu mekwatile akakubulala ungaba exposed ungaba njani ngoba uNkulunkulu ulinde kuphela ilizwi elithi kuwe ndiyaxolisa. uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba uqibile. uNkulunkulu uzozifumana indlela zokuthi akubonise ukuthi ndikuthethelela. Igift yakho iyazifumana indlela zokuthi kusebenzise. Nomethe ungadabuka emndenini ohluphekayo, nomethe ndikhuluma kanje ubethwa sisimo kunzima phezulu kwempilo yakho. Igift iyayifumana indlela noNkulunkulu uyayifumana indlela yokuthi akuxolele nokuthi ubone ukuthi ukuxolele. Anikhathala ukuthi ubani uthini bafethu ezilo uNkulunkulu ekhuluma kumo. Phela uNkulunkulu akakhulumi kuthi, ukhuluma kimi ndingoSimba. And uNkulunkulu ngowethu sonke. Uyamreject uthini uze creator this one. This one is a creator. Anikhathala ukuthi uphuphe amadlozi anjani unamadlozi amakhulu kangakanani. This one is the creator. Uyabona. So that's why ngazange ndigiye ngike ndabona enye video abantu beyithande kakhulu almost in few days yahita zandiyithenge nokuyithenga ivideo yakhona yahita around hite kakhulu. Lot of people becabanga ukuthi abantu maybe ndihleka ubrother Enigma vele ndingumprofeti mina xa ndithetha into ivele izokwenzeka. There's no chance ukuthi kuthiwa yenzakalanga and most of the things is not ukuthi bezivele zizokwenzeka. Ingakho umuntu ndikwazi ukumnikeza ichance ukuthi xolisa because isengashintshwa lento loboyicabanga ngawe nalento bayicabanga ngawe isengashintshwa. Kusengashintsha ukuba ngumahosha kwakho ube ngumfazi oqotho, ube ngumfazi onomzi wakhe, ube ngumfazi othanda uNkulunkulu, ube ngumfazi oright. Kusengashintshwa zisiprofeto zikaSimba ezo. Anikhulumi mina ngabanye abaprofeti engabazi. Even ne-relationship abo ningayazi ukuthi ngakanani noNkulunkulu. Kodwa mina ndizothi if nyani relationship yakhe noNkulunkulu ndingathini na that close or that beautiful ubabona nange-action. So bafowethu isikhathi nami siyanishaya ngoku. Yazi xa nikhuluma ngoNkulunkulu bafowethu kuma yonke into like andazi man. uNkulunkulu ndimthanda kakhulu bafowethu. Just to confess. Nami ndifuna ukusho nje bafowethu ndithi uNkulunkulu njengomuntu wasemhlabeni onamaphutha. Nami ndiyona njengomuntu wasemhlabeni silutyiwa lapha emhlabeni. uNkulunkulu ngwaphakade. So uNkulunkulu ngicela into ethelelo namhlanje ngoLesine ekseni.
cela uxolo uNkulunkulu la ndone khona ndonile kakhulu, ndonile kakhulu, so ndicela uxolo uNkulunkulu. So nawe lapha ekhaya ndicela ukuthi uxolisa kuNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Siyona uNkulunkulu ngokucinga, siyona ngokwenza, siyona ngokuthetha, siyona nje kuNkulunkulu ngisho nangokuvuka nje unyathele, siyona. Ngoba uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho. So lapha ekhaya ngicela ukuthi uxolise, uNkulunkulu uzofumana indlela ukubonisa ukuthi ukuthethelela namhlanje kuseni. Uyofumana indlela yokuthi uNkulunkulu ukuthethelele namhlanje kuseni. Yabo. So bafowethu ndifuna ukubonga kakhulu isikhathi senu. Mina isikhathi esiningi azange ndashumayela. Isikhathi esiningi azange ndashumayela. Futhi ndingathi ndiphakamisa abani ndithini. But nje ndifuna ukukhuluma iqiniso ngoba lento le ndinayo, lento le iyaphila. Ingakho lithe xa nginqanda ubrother Enigma inceke kaNkulunkulu. Ndendathanda i-life story yakhe like imebalisa. Dingazi ukuthi the-too spiritual. Esho ukuthi ebegada amatente, ebegada icawe. You understand those things. Yes, ukuthi i-podcast igcina imthenga if ebesebenza nzima kanje esebenzela uNkulunkulu naye benga-accepta. Uyabona? Naye bengagcina evuma ukuthi no masike siyenzeni lento le. Uyabona? But isifiso sami ukuthi naye aguquke, naye ashumayele uNkulunkulu ngokwenyani engathunywanga. If mhlambi kunento emhlanganisa nabantu abamsebenzisayo ukuthi ashumayele uJesu, ashumayele uNkulunkulu, isifiso sami ukuthi abantu abamsebenzisayo uqhawuke lo mshado lo. Because ubrother Enigma ubonisile ukuthi kwasayena even nomoya wakhe ngendlela othobeke ngakhona, ubonisile ukuthi ikhona lento ngaye. Ubonisile ukuthi ikhona lento special ngaye, bukhona ubuNkulunkulu kuye. Uyabona? Ubonisile ukuthi ikhona lento special ngaye. So ingakho ngisisho ukuthi if mhlambi ubrother Enigma kunento emhlanganisa abantu abamsebenzisayo ukuthi kwenziwe imali, kumosha amagama abantu, kwenzela ukuthi abantu bakwazi ukumamela. From today ndithi ndiyacela and ndiyafisa phofu ukuthi omshado namhlanje uphele. Kuqala umshado omsha, umshado kaNkulunkulu. Uyabona? Because mna ndiyendithanda ukuthi mesisenza into ake siyenze ngokwenyani, singa fake. Uyabona? Xa sisenza into ake siyenze ngokwenyani, singa fake. Uyabona? Singagcwala ukuthi la i-social media or ngabantu abamasibakhohlisa. Ake senze into ngokwenyani, okunga fake. uNkulunkulu uzombona. uNkulunkulu uzombona. uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba, nguNkulunkulu wami, uNkulunkulu wethu sonke wasidalayo. No matter unga-rejecta ngenxa ukuthi wena ucebe kakhulu, ngenxa ukuthi wena whatever reason, but at the end uNkulunkulu khona. uNkulunkulu wadala yonke lento oyibonayo. Nama-scientist imbala asho ukuthi ezinye izinto singaziprove ukuthi abantu babuye ayisini, abantu disa, abantu data, disa data, disa data. But intoni yadala umhlaba? Intoni yenza umhlaba? Ngoba lilizwi.
Ngoba if uNkulunkulu wayekwiform yomuntu or iform ya any animal, wayengeke akwazi ukuthi ngespace anyana esisikhona singaziba zillions of years or trillions of years or whatever. Wayengeke uNkulunkulu if wayekwiform na kwishape ya everything akwazi ukuthi adale zonke into esizibonayo. Wayengeke akwazi ukuzenza. Kodwa ilizwi nomoya mawujikeleza ujikajika lalizokwazi. Ngakho ndithi uNkulunkulu, because uNkulunkulu ungumoya, but ungumoya onjani obonakalayo, not lo moya lo ubhubhudlayo la uhleli khona, not lo moya lo uve emadlebeni la uhleli khona, not umoya ukuthi uNkulunkulu wayephila washona, not lo moya lo. So bafowethu, sibonge kakhulu. Ukholwa uNkulunkulu, ukholwa nakwidlozi lakho. Ukhumbula amadlozi wakho akufishana noNkulunkulu, ngoba amadlozi wakho ayingolomoya lo ubhubhudlayo uvayo, uyabona, kodwa angumoya okufishane noNkulunkulu, uyabona. Ingakho nami ndenza into kwakumele ukuthi ndiyenze. So ngicabanga ukuthi ohlakaniphileyo namhlanje nokukhulileyo uyabonakala. Ngicabanga ukuthi onengqondo nosakhulayo uyakwazi ukubona. But ngibonge kakhulu isikhathi senu bafethu. uNkulunkulu anibusise. Inamba methi 064 977 5263 064 977 5263. Inamba yami ke eyo. uDr Simba Lwandle, umfana omncane, umfana waseGoli. Inamba yami ke bafowethu leyo. Emntwini othi yena ufuna mhlawumbe ukukhuluma nami, mhlawumbe ufuna ukuthi ndimsize, mhlawumbe kuyenzeka ukuthi sometimes ufuna imithandazo. Apha bafowethu andidlali la. Xa nisuke nithi nithandazela umuntu nisuke ningadlali, yabona. Xa nisuke ndisithi ndikhipha isilwane nisuke ningadlali. Xa nisuke nisithi xa ngaba sebetyale izinto zabo eyadini yakho, sebenzisa u1 no2 no3 ukuzibetha. Kholwa kwinto endikunikeza yona, ngoba into endikunikeza yona ihamba namandla, yabo. uNkulunkulu akazange athi uJesu makangasebenzisa umhlaba namathe ukuvula amehlo wempumputhe. Ipower eyayisebenza nothi umhlaba namathe. Ndingaze ndimise emhlabeni abantu abayi100, ndingaze ndimise abantu abayi1,000,000, ndithi vulani impumputhe, mhlawumbe nivula impumputhe eziyi1,000,000, nisebenzisa amathe, nisebenzise umhlaba. Kodwa ngenxa yokuthi aninayo ipower especial uJesu anayo, angeke niwavula amehlo empumputhe. Mina xa ndisebenzisa izinto uNkulunkulu endizicela njengebhengela, ndisebenzisa amanzi, ndisebenzisa ntoni ukuthi ndivula amehlo empumputhe, ukuthi ndivikele abantu bathole amandla abo, bathole into zabo ngamandla uNkulunkulu aninikeze wona. So sebaninzi abantu abashumayela ngendlela zabo, abathetha into abazithethayo. Once basebenzisa amanzi, uyazi akuseyiyo. Once uJesu imbala wasebenzisa amanzi enamandla wonke. Ithi iBhayibhile bafowethu, uthi uJesu namhlanje ndiqhela ukunibhabhadisa ngamanzi, ndiqhela ukunibhabhadisa ngomoya oyingcwele. Lithi iBhayibhile molilandela nje kakuhle, uJesu yena imbala wabhaptizwa nguYohane. uJesu enamandla wonke, enamandla wonke. Umuntu onamandla wonke ngumuntu okwilevel ukuthi uthi uNkulunkulu ndicela ukwenza ibhangela ndenzele abantu ukuthi libavikele okholwayo nongakholwayo, libavikele ngisho noba inhliziyo zabo zizimbi zilungile, kodwa ibhangela libavikele. uJesu wayenamandla wonke.
kusho ukuthi uNkulunkulu wayemnikeze le gift lena ukuthi nezikhiya zokuthi yonke into ofuna ukuyivula namhlanje uyayivula. Yabo. Kodwa wabhaptiza kunjalo. Wasebenzisa amathe, wasebenzisa umhlaba kunjalo. Angeke siye ngengqondo yomuntu thina olungiselela isayidi lakhe othi nje kuphela mokwasebenzisa amanzi. Ngosebenzisa amanzi usuku wrong, uNkulunkulu akekho lapho, uJesu akekho lapho. Into esutha umuntu onga understand ne spirituality sakhe esingakakhulu ukuthi understand, azi ukuthi abantu banenkinga lapha phandle, bane challenge ngokuhlukahlukana. Umuntu ispirituality sakhe singakakhulu ukuthi ujahela izinto eziphambili, ingakho ningazange ngijahe mina. That's why ningazange ngijahe. Yabo. Naxa ubheke eBhayibhelini abajaha abantwana bakaNkulunkulu. uMoses wathunywa yakudala, wathunywa kaninzi, azange ajaha uMoses la wayethunywe khona. Walinda ixesha eli-right. noNkulunkulu washo khona ukuthi seyalibona ukuthi elixesha li-right ukuthi ndimthume kubantwana bakwa-Israyeli. Awujahi. Ingakho ndithi uNkulunkulu akekho uNkulunkulu okufostelayo, alikho idlozi elikuphoqayo ukuthi yenze into ngenkani. Kodwa uyazi ukuthi mase likuphoqa elinye khona into wrong. Ikhona lento wrong. Umuntu aqale enza ijoke because obufakazi nisazobuvo bukhona, bayabazi nasegroupini, sentshela naba segroupini. Umuntu aqale enza ijoke xa uva esithi umuntu uthathe amanzi kaSimba. Xa ithatha lamanzi la kaSimba wahamba wayochela ngalamanzi la. Waphupha umthakathi, wachela wafutha, omnye wahlamba. Ngoba vele eze kwaSimba ezolanda amanzi enenkinga. Uze wazolanda amanzi kwaSimba enenkinga zakhe. Wathini? Wafutha wachela lo muntu lo. Wazilungisa ngamanzi kaSimba. Waphupha umthakathelele. Lo futhi umthakatha lo kwembona amaziyo ngoba uthakatha lo muntu omaziyo isikhathi esiningi. Uyamazi umuntu wakhona qha kuphela ungathini nihagana nifana noJudas noJesu Kristu. Athi umuntu nithathe amanzi kaDr Simba, ndafike ndachela ndafutha ndahlamba apha. Lithe xa ndimphupha lo mthakathi lona kunzima nokuthi angene eyadini yami, uphela lapha ngaphandle ubona nje kugcwele amanzi. Uyambona ukuthi uyawabona uba kugcwele amanzi, ongathi nje kubona ulwandle la, ongathi ubona umfula la. So ingakho ndithi amanzi andishaji mntu. Amanzi andikushaji nangephutha. Ikhopha phela siyayithenga ikhopha bafowethu. Khopha siyayithenga ikhopha. Khopha nami xa ndiyenza ngelinye izinga. Amanzi andishaji mntu amanzi. Uza nje futhi uzowathatha nje kakuhle. Ndifike ndiwathandazela amanzi akho lana. Ndenze imikhuba endiyenzayo. Ndibe sengisithi nawe thetha izinto ezisuka enhlizweni. Ucela into ozicelayo ngoba sowufikile emagcekeni alapha ekhaya. Yabo, uthatha amanzi ihambe uyawasebenzisa. Oke wakuthinta kusengakuthethisa. Oke wakuthinta uba nemikhuba ukuthi ngoku sengathi ngoku uyaqala nokumbona. Uyaqala nje nokumbona, awumazi. Ngoba ngoku into aloku eyenza ayisenzeki.
ngeke sibalekele ukuthi emhlabeni abathakathi bakhona, ngeke sibalekele ukuthi izilwane zikhona. Kuzoba nje sisiphukuphuku kuphela, kuzoba nje sisiphukuphuku nje kuphela bafowethu. Ofishi anicabanga ukuthi singajayivela umusic wesiphukuphuku sesibadala kangaka. Angicabanga basingajayivela umusic wesiphukuphuku sibadala so. Isiphukuphuku siyasimamela uthi uKing Musizulu uthi nibeve uthi nibeve kodwa ningabamameli. Uthini? Uyayibona? So nibezwe kodwa ningabalaleli. Yeah, nibeve ningabamameli. Yabona? So bafowethu njengonisho ke guys, silalela uNkulunkulu bafethu. uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila. Mina wami umthandazo umnye lifeini, nefiye yami iyi-1. Ingathi sendlulile emhlabeni emva kokuhlupheka okungaka nokuthwala ubunzima obungaka nezinto esendlule kuzo. Ndibe futhi ndiyamndovuswa futhi ukuthi hayi wena Simba uye esigubhini esithile, wena Simba uyothakathwa ngawe ngoku. Abathakathani bathandi kumanje nihleli kanje. Oko nje ndifuna ukusho futhi nabangeke banithandi, ingakho bezolwa ukuthi bandestroy. Andibathandi nje kumanje. Ndingavuswa ngabathakathi nami kuthiwe wena wawuprofetha kakhulu wena uNkulunkulu azakhulume nakuwe. Siprofetheleke ukuthi simbetha kanjani kubani. Umthandazo wami ngowo. uNkulunkulu akadingi into ezininzi, udinga nje kuphela uxolise kuye. Cela uxolo uNkulunkulu uthi wena uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Andazi ukuthi hey bafowethu guys, ngiyasheka entweni enzenzayo bafowethu. Kusile guys kusemini, but benithi nje nike ndidlule la. Create a relationship yakho noNkulunkulu ngokuthi ucela uxolo kuNkulunkulu. uNkulunkulu akafani nendoda yakho, uNkulunkulu akafani nomfazi wakho noma intombi yakho noma mhlawumbe ubhuti wakho noma mhlawumbe usisi wakho noma mhlawumbe umzali wakho. uNkulunkulu akafani ngisho nomfundisi wakho, akafani ngisho nobishop wakho. uNkulunkulu unguNkulunkulu owadala amazulu nomhlaba. Yes, zazikhona i-challenge ngisho nako Moses. Bafowethu ngaze ngishumayele kuze kushona ilanga, ngeke ake ndiniyeke bafowethu. Bafowethu uNkulunkulu anibusisa, uNkulunkulu anibusisa. Sinomthandazo guys esiwenzayo every Friday ngo-6. Mawufuna ukuzojoyina lapha ekhaya ndiyakwazi ukulungisa indawo ukuthi umuntu othi ufuna ukuthandaza nathi esiwenzayo nje usegroupini ngabantu bebhangela. Awunabhangela mhlawumbe ufuna ukuzosijoyina maybe okanye ufuna ukuza la eCarltonville uMkomasi Street because bafowethu andifuna ngiqhatha. Bendizenza izinto ndisakhula manje phela ndoze nikhule koze kubeni noNkulunkulu nayo uyozasho ukuthi ngeke. Wena nje lokukhulile nje kahle kahle kusho ukuthi awufuni ukuba ne-relationship nami. Uyabona? Ifane nje nomuntu umthanda kodwa inkinga ngapha every time unama excuses noma mhlawumbe une-excuses. Uyabona into efana nema ufuna ukwenza umthandazo nami ndinguSimba nithi nje nizofuna umthandazo nibe senihamba namanzi every Friday ngo-6 siyawenza umthandazo. Ufike nje lapha ekhaya nathi singabantu lapha ekhaya, nami ndingumuntu singabantu siyahlala nje siyathandaza ngo-6 xa uqeda nawe uzithathela amanzi wakho uzihambele uye ekhaya. Uyabona? Uzihambele uye ekhaya. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uyakulwela ngoba abekho abantu abakuthi umzekelo kungaba nabantu abazothi sithatha amanzi thina, amanzi enze izimanga.
sithatha amanzi asenzele imihlola kade linesichitho ndasebenzisa nje amanzi odwa kodwa isichitho saphela kade ngigubhuka umzimba wonke ndasebenzisa amanzi kwaphela kade ndinesilonda esingapholi ndasebenzisa amanzi kwaphela umuntu ebala inkinga zakhe kade ndiva into ihamba lapha emzimbeni ingathi ihamba lapha esiswini ngaphakathi ndasebenzisa amanzi kwaphela kanti ayikho ndweyo uyabona noma mhlambi ningeke nambulelwe ngokufana ngoba uNkulunkulu usebenza bafowethu uNkulunkulu andazi bani ngamenshina njani uyabona so but na uNkulunkulu nawe uzokwambulela because of already amanzi nawe uyeze emthandazweni Friday ngo6 siyathandaza umthandazo why uFriday ngo6 bawushuze from egroupini yabona but wona nisazoshintsha ube Sunday nibuyisela izinto kunormally but mina ndiye ngithanda ukumamela abantu because at the end ukuthi namhlanje nishumayele kungenxa yenu ukuthi namhlanje nithandazela amanzi kungenxa yenu nami bendikufuna abafethu ukunixelela nje nyane emsulwa ukuvuka ekseni ndihambe ndofuna umsebenzi ndisebenze nami bendikufuna ukuvuka ekseni mhlambe ndiye kuma business wami nami bendikufuna ukwenza into zami ngendlela enifuna ngayo ama-business abakhona but lento le iyaqhubeka ukusebenza ndiyasebenza ndize ndayeka ngoba lento le iyaqhubeka uya-understand lento le iyaqhubeka so ingakho ndithi anifuni ube ngathi nireject uNkulunkulu hayi ukuthi mina ndihlula ukuthi ngithole umsebenzi ndikwazi ukutholela abantu umsebenzi hayi ukuthi ngihlula ukuphakamisa ibusiness sami nama company nama business but lento le inkingi iyaqhubeka ngoba uNkulunkulu mengastopa lesi umzekelo xa kuthiwa mhlambi ndiyasebenza ndifane nje nibe normal nje like everyone ngoba kuba ngathi sometimes uphambene sometimes ngathi okanye mhlambi usendaweni errong andazi ukuthi abanye bani understand abenu or nonke niyan understand yabona if mhlambi beniseteksini ngihamba ndoyithenga kumanje nje khwandamu nje if uNkulunkulu ngathwa lento lento iya stop ayistop iba more uyabona the more ndithi nizama ukwenza into errong intshela ukuthi usendaweni errong la yabona ingakho even no live bam unibona nje ndingisimba ndisimple ndinje o live bam uzobathola ndishumayela ngoNkulunkulu nithetha ngedlozi nithetha ngoNkulunkulu nithetha ngedlozi akukho la nicasha khona ukuthi ndiyakhululeka so manje I have to ukuthi ndenze lento kumele ukuthi ndiyenze you understand because kusho ukuthi uNkulunkulu naye vele kunabantu abaspecial nabantwana abaspecial abasazozalwa uNkulunkulu afuna ukuthi niba protect afuna ukuthi nibaphilise afuna ukuthi ndenze umsebenzi wakhe afuna ukubakhusela ngami afuna ukubablessa ngami uyayibona anixoki bafethu into endiyithethayo ekufibe khona into eniphikisayo beningake ndenze nje umzekelo simple kuthiwe makube necamera ke mhlawumbi dike ndiyenze lento ke niyibona anixoki into endiyithethayo anithethiswa mhlawumbi bubuvile yazi kumnandi ingakho ndithe xa ndiprofeta kakhulu xa ndisakhula ndathi cha bazokutshela xa bebethi ndiyahlanya abanye babethukile ukuthi lo moya lokwenzakalana babethi ndiyahlanya ndathi manje sisikhathi nami ndami ndojola manje ndami ndokwenza into zasezweni yami kodwa every time lento leyo izonifumana and always inibuyisela kwisport ukuthi kahle kahle wena Simba nansi yakho indlela yakho nansi omnye umuntu angacabanga bani depressed bafowethu ndike ndeva omnye ethi ucacisa ukuprofeta kwami ethi osinikeza u10,000 babekhona nabanye ke la umkhulu uNtimbelo ozukisa ethi osinikeza u10,000 ukuprofeta kukho ukuprofeta yazicabangela there's nothing like that bafowethu mhlambi yena uhlakaniphe kakhulu mina nihlakanipha nga that much ukuthi ndikwazi ukucabanga into ezokwenzeka ngo2025
kungo-2024 anihlakaniphanga that level. Ngingacabanga vele ukuthi ANC izoba khona ngo-2025, but ukuthi ANC ngo-2025 February izobe ibambe i-meeting nge-25 ezikaFebruary, ngo-2025 February izobe ibambe i-meeting yokuthi South Africa i-COVID-19 ibuyile, valani iminyango or whatever reasons, anihlakaniphanga that much. Anifuna ukuniqhatha, but ukuhlakanipha ukuthi ANC izobe ikhona ngo-2025 ndiyakwazi uyibona, wonke umuntu uyakwazi uyibona. Ndingumprofethi, I am a prophet, ndiyaprofetha, ndithunywe nguNkulunkulu, ndenza umsebenzi kaNkulunkulu, ndenza umsebenzi wedlozi. That's it. Xa ndisendiluwelisile idlozi nalo selijabule ku-right, but ndenza umsebenzi kaNkulunkulu la. Yabona? Ubomhlonipha umuntu okwazi ukuprofetha into yasecourt. Into yasecourt bafethu iyashintsha ithi. Uyabona umuntu okwazi ukuthetha ukuthi icala lizophela livele liphele, bomhlonipha umuntu. Ngisho noba kuthiwa nguye umprofethi, ubomazi umuntu unamandla. Ubomazi umuntu unamandla, but amandla akhe akazibonakalisi kwesinye isikhathi. Akakazibonakalisi. Is either kubusiseka yena noma mhlawumbe ngobusiseka umntanakhe. Ngoba uNkulunkulu mawuloku umbalekela ushiftele ebantwaneni. Ingakho nedlozi molibalekela lishiftele ebantwaneni. uNkulunkulu mefuna ukuthi umsebenzi wakhe wenziwe, noShaka ba-accept. Wabona na uShaka ukuthi ndiyilento kahle kahle. NoDavide ba-accept. Babona ukuthi nami ndiyilento lena. Ngisho noMoses wagcine accept, wabona ukuthi no iyona ndlela yami le. Why not mina ukuthi ni accept? Why not mina ukuthi ni accept uNkulunkulu, the creator? Anikhulumi ngemimoya ebafowethu, mina ngidazi ngisho nedlozi lakho mina xa lize kumo mina. Kanti wena bowuphi sonke isikhathi xa niprofeta? Kanti wena mekuthi Simba ngumprofeti ucabangani wena ukuthi nizovula live ndithi bafowethu ndicela nindiphe nje ulendo, khani ndiphi imali lapha ndiniprofeta? Ucabanga njani? Bafowethu kumnandi ukubalana, ngifuna ngiqhatha mina xa ndikhuluma ngoNkulunkulu guys, ngijabula kakhulu mina xa ndikhuluma ngoNkulunkulu. Ndingakwazi wena ukuthi uphathe kanjani. Ndingakwazi ukuthi wena ufila njani. Mina xa ndikhuluma ngoNkulunkulu ndijabula kakhulu. Yabo. So izinto zinjalo nje bafowethu. So Friday bafowethu siyathandaza. uNkulunkulu akanagama lo wami. Anifuna ukuqhatha mina. uNkulunkulu wami ungambiza ngolizwi, ungambiza ngoJehova, ungathini na? Ulento uNkulunkulu is a creator, uNkulunkulu ngumdali, uNkulunkulu ngambiza ngomveli inqangi. Akanagama banzothi nguBuddha, akanagama ukuthi ngizothi ezibanzisisha ukuthi mina uNkulunkulu xa ikhuluma nami anikaze mina ndambona, but amadlozi kaEnigma ndisho xa benezithombe ngawalanda. Idlozi eliphethe ungizwe ndingalanda mina. Amachunu nje njengoba futhi sendirecognizile and ayive into nandiyithetha ngoba ndathola ama-call from kumachunu. Bafowethu ndingalanda mina idlozi likaZuma ndingalanda. Amadlozi wakho ndingawalanda la ukhona. Kodwa uNkulunkulu the creator, I know ipower eninazo bafowethu, I know igift eninazo, ndingazilanda zonke, but uNkulunkulu anifuna ukuniqhatha. Noba ngathiwa mhlambi let's say uNkulunkulu abe kwiform, andingamdlula ngisho nalapha eJoburg, ngisho noba ningeza ngakini ngamdlula uNkulunkulu, but I know ukukhuluma kwakhe.
ayinokhuluma kwakhe, and yena ungumdali, and okuzokwazi ukuthi uNkulunkulu is a creator. uNkulunkulu uzomazi ukuthi uNkulunkulu is a creator. Akanagama uNkulunkulu. Sengiphendula lo mbuzo lo othi ubani lo uNkulunkulu, usell outs. uNkulunkulu akanagama, uNkulunkulu the creator bafowethu. If umhlaba kuthiwa lese umzekelo, if umhlaba ngathi ucreate ngabantu ababini noba mhlawumbe ucreate ngabantu abayi100, dingasho ndithi omnye wabo, but iproblem yami angeke nivume mina umuntu azoxoka athi umhlaba ucreate ngabantu ababini noba ucreate ngabantu abayi100. Umhlaba ucreate ngumuntu oyedwa. Umhlaba akuyo man made le apho uzobona iPhone, ubone Huawei, ubone LG, ubone iwhat ngenye imini ukuthi iSpa sisebenzisana necompany ethile. Akuyo man made le ecreatewa ngabantu abaninzi. If umhlaba ucreate ngabantu abaninzi, awucabanga ukuthi by this time ngase kuthi umhlaba uskathatha uhlukene. But i-man made ihlukene phakathi nje, ihlukene phakathi. Zifamily ihlukene phakathi. Into ezicreatewe i-man made ihlukene phakathi. But into zikaNkulunkulu zimile. Into zikaNkulunkulu zimile forever. Ngakuthiwa sometimes nomoya siyawuthenga kwabanye abantu. Izinto zabantu zihlukana phakathi, into zikaNkulunkulu zimile. uNkulunkulu akaphumi emntwini, kuba ngumuntu ophuma kuNkulunkulu. uNkulunkulu umile, uNkulunkulu uyalenza iqiniso lakhe. uNkulunkulu mawuthetha into ungajiki kuNkulunkulu. Ungajiki. Yabona. So umthandazo wonke umuntu wamkelekile bafowethu. Wonke umuntu wamkelekile kumthandazo. Wonke umuntu wamkelekile. Noma nje uzosho uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngonile, ayikho into ekuthiwa kumele ukuthi uyisebenzise. Xa nikhuluma ngoNkulunkulu la, ndithi hayi xa sithi siyoxolisa uNkulunkulu siyoshisa impepho le, ngoba nento ezilungileyo funeka sometimes ukubonisa. Sometimes asihambe siyoshisana impepho endaweni ethile sicela uxolo uNkulunkulu. Cha, xa siyokhuluma namadlozi siyoxolisa emadlozini, sinendlela yakhona. But xa sesikhuluma ngoNkulunkulu the creator, la ukhona anikhathali ukuthi uphi, uyakwazi ukucela uxolo. uNkulunkulu uzoyifumana indlela yokukuxolela, futhi uhambe nawe ngendlela ezikaNkulunkulu. Ungathi uNkulunkulu ndiyaxolisa ukuthi yabona nimhlabe ngemela waphuma amathumbu, 2 minutes 3 minutes ihambe yohlaba omnye futhi. Ungayenzi onto. Uthi uJesu kowesifazane, ndikuxolele ungabi sona. Uthi ndikuxolele ungabi sona, ungabi samosha. Ngokwena ngeliphi elixoleli ozothi mawuthi uzoxolisa uphinde futhi uyokwenza into eyi1, uligusha kahle kahle awunangqondo. Igusha yakwazi ukuthi uyikhipha entweni obonayo ibirongo, iphinde ibuyele kuyo wayidedela, ifuna lokuyibambile. Akekho umuntu endimshuzayo mina bafowethu ukuthi let's say lento ezabanigxeka ngazo. Kukhona bafowethu ukuthi umuntu sonke siyona ngendlela ezininzi, yabona, and akunasono ekuthiwa esisono sikhulu noma sincinci. Sonke siyona.
kukhona ukuthi umuntu athengise utshwala umzekelo, utshwala umzekelo, utshwala umzekelo. Kunekhole kade ingenile, ndiyaxolisa kakhulu. Ndiyaxolisa bafowethu. Uyazi sometimes ingqondo yakho sometimes mawungumuntu ingathi ngaba sendaweni eyi-1 ingqondo nje besendaweni eyi-1 ungaloku uphazamiseka. So kunekhole kade ingenile ebeyinyanzelisa ukuthi le manje i-answer, ndixolisa nje kakhulu bafowethu. Ndixolisa kakhulu. So bafowethu ngizonireminder pha ezantsi ukuthi bendiyiphi, nizotype lapha ukuthi benikuyiphi indawo. Yazi nale call nayo ithatha because uthetha ngento ejulileyo lo muntu, uyabona. So ukuxolisa bafowethu kusho ukuthi kukhona ukuthi abantu umuntu athi ngoba vele une-tavern uyona ubuselfish obo, ubuselfish obo, ukuthi umuntu une-tavern kumele ukuthi axolise. How come ungathi umuntu makaxolise ngokuthi une-tavern? What uselfish eyiphi level? Because i-tavern first uyayazi ukuthi kumele ukuthi uyitreat njani. You understand? I-tavern kuyabulawana ngisho nakwi-community. I-tavern ugwema izinto obonayo ukuthi azikho right. You understand? Ngoba i-business i-tavern i-tavern i-business. Mina I so believe ukuthi i-tavern i-business, i-business into ekuphilisayo. So xa ningathi vala i-tavern lichaza ukuthini? Why ningathi like kuthaza intoni konje? I-community makuvala i-community. Why ningathi ningaphili ke ku-community? Ozani izophila lapha kuSimba. Okay, thina masiyameni sophila nendaweni ethile. So ibelieve yami mina ukona, you know isono sakho, you know very well isono sakho osenze kuNkulunkulu. But ungathi uNkulunkulu, yes, if i-tavern kunezinto ezirongo, xolisa uNkulunkulu ngesono sakho. You know isono sakho, awudingi umuntu ozokutshela ngesono sakho. You know isono sakho, you know isono sakho. Uyabona? So into efana no into efana nalento kuthiwa yintoni na, and still if you feel ukuthi i-tavern sisono kuwe, ungaxolisa kwelakho iside. But mina I don't see kwelami iside ukuthi i-tavern sisono. Bafowethu into ezenzeka e-tavern zenzeka nakwi-community. Kune-community ekungahambeki kuzo. Kune-community ezisabekayo la eSouth Africa. Kune-community othi mawuhamba kuba ngathi ungavala amehlo. Emini kaBha isex ibethwe parking. Emini kaBha abantu babhizi ngesex, uyadlula apha eca kwakhe ushaya isex strong umuntu wakhona. Akulindwa nelanga lokuthi lishone. So that's why ngikwazi ukuthi ndizojaja i-tavern mina ndinguSimba. We understand? Kushiyana ukuthi abantu babona njani. Kungashiyana futhi nokuthi because mina ndiyakuthanda ukumamela umuntu. Umuntu yena ubona njani. Uyabona? So izinto ezinjalo. So bafowethu la nitholakala khona, nitholakala eCarltonville emntwini othi noSimba. Ndiyakufuna ukuza, ndiyakufuna sikhuleke sonke kule Friday lena. La nitholakala khona liseCarltonville bafowethu. Uyabona? La nitholakala khona. Mina ezinye izinto ngingazivuma but kwenze ukuthi kwamini kwesikhathi kube nabantu abazozicorrect abathayi
Yabona ke Simba manje awusabukeki kahle manje. Xa ukanje nakanje funeka siyenze kanje ukuze lento ibukeke kahle. Uyayibona ne? Bathi uNkulunkulu sithanda sonke. uNkulunkulu ngowethu sonke. uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila. Uyabona? uNkulunkulu khona, uNkulunkulu wethu uyaphila. Uyabona? So kunjalo nje bafowethu. Kunjalo. Yabo. So mawufona uthi uyeza guys, cela ukuthi ube serious. Yazi abanye abantu bagcwele ukujoke. Abantu bagcwele ukudlala. Umuntu asathi hey mina Simba athi umuntu uyeza. You understand? Kanti uyadlala. Khokho kukhule mongumuntu. Siyazi bafethu ukuthi udibana nabantu abarongo. And I so believe ukushona kwalomfolona abantu bazofunda kakhulu. Abantu bazofunda ku platform ngokuhlukahlukana kwezinto abazenzayo. You understand? I social media angendisho uba ubani nobani but most yabantu bayithatha as a joke. I social media ukuthi indawo yokudlala. Ingakho nibanqanda ukuthi ningaweleli ku WhatsApp group, nenze WhatsApp group indawo zokudlala. Ungasebenzeli kokwenu ubeke ifamily yakho engcupheni. If ugcwele ukudlala sebenzela ekhaya. Xa uyazi ukuthi into oyenzayo uyayazi. Sebenzela ekhaya. Xa uyazi ukuthi into oyenzayo uyayazi. Ungasebenzeli ekhaya just because of ubona mhlawumbe kanye umzekelo imali ka social media, ubona mhlawumbe kanye whatever uyibonayo ku social media. Yabona, vele ibusiness isemntwini, ibusiness ngumuntu bafowethu. Ungathini imali. You understand? Ungayaphi uyephi. Is either imali mhlawumbe omnye ithole ngokudubula, is either mhlawumbe udubula umuntu, is either mhlawumbe imali eyisebenzela nzima. Imali, ibusiness ngumuntu. Ingakho noJesu na ebehamba nebandla. You understand? Yabona. So but xa wenza into yenza into yaziyo. Ungavele nje uthi hayi wena ufuna ukuqala ibusiness. You understand? Usebenzele ekhaya, awuyazi nento oyenzayo, qamba amanga uqhatha abantu. Uliphixe nje lombo okudubula abantu. uNkulunkulu akuyekela akujonge nje kanje. Yabona? Akujonge nje kanje oba vele ulixoki. Yabo? So lapha abantu kweqiniso umuntu mefika ungaxoki ukuthi isilwane sakho siphumile singaphumanga. Isilwane masiphume emntwini. Umuntu xa igula makaphile umuntu ngoba omnye umuntu uyasho ukuthi nizosacrifice noba yindoni. Umuntu uyayisacrifice imoto yakhe, ayisacrifice into, asacrifice ukuthi yena uzophila kwakho. Asacrifice izinto just ukuthi aphile. So ngoba wena uNkulunkulu umlethile lo muntu lo, wena uzodlala ngaye. Yabo? So elifeni hlonipha abantu, nabantu bazokuhlonipha. Yabona? But mangabunika isikhathi esiningi ungaloku ubheke ukuthi uzokwamkela. You understand? Yazi ukuthi uNkulunkulu nguye ozokunikeza. Akuthi bonke bazoloku bekunikeza. Bheka uNkulunkulu. Mina njabula kakhulu mina xa nibona mina umuntu ephila mina. Mina njabula kakhulu into oboyizela uyithola. Usithi yo yabona futhi ngakho ndiye ndikubuze mina. Mina nizoloko ndithi sizoprofeta nakwathini. Ingakho ndiye ndikubuze isikhathi esininzi. Ibusiness ibusiness yakho ihamba njani? uNkulunkulu uzomenzelani? You understand those fana nezo ne? Because at the end wena ufuna uzalana kuSimba. Ufuna uSimba ukuvula amehlo. Kodwa ujonge ukuthi uSimba kumele ukuthi akuvula amehlo after uflathele. You understand? Ngoba nakuJesu ento zenzeka namhlanje nakwisikhathi sika Jesu ungathini bengabhalanga yonke into. Nakwesasikhathi
babekhona abantu ezebegcwele ukudlala besenzani without social media. Babekhona abantu besenza izinto ngendlela yabo. Ingakho uJesu amandla akhe kusho ukuthi uJesu ngathini, ingakho amandla kaJesu kwaba ngayibeka ngithini na Nkosi yami. uJesu amandla akhe agqama kakhulu because babekhona abantu ezebenamandla, but akaJesu athini, agqama kakhulu amandla. Ngenxa ukuthi into xa uyenza ngokweqiniso. You understand? Kwakunabaprofeti abaninzi ngokuhlukahlukana ukuthi umhlaba wawuthulekile kungenabaprofeti. Babekhona abathandazi, you understand, abantu abathi banoNkulunkulu babekhona, kodwa uJesu wafika athi la zofike nibe different la. Nizofike mina nibabonisa inyani ukuthi inyani lele la. Uyabo? Ingakho mina ndithi andikunikezi, uyabona ibhangela kukubonisa nje amandla ami ukuthi makhulu kangakanani. Iwesi ke xa senisithi senicreator ke ngoku nezinye izinto senibonisa nje amandla ami ukuthi amandla ami makhulu AP level. Hayi ukuthi aphelele ebhangeleni, cha. Yabo? That's why everyone ndimnikeza ibhangela ubufakazi unabo. That's why nikwazi ukuthetha kanje la kuma comment ungeke ubhaqe umuntu ozothi hayi mina ninabo ubufakazi. Ubufakazi unabo. Ngoba mina ndiye ngithande mawususwazi inkinga ekhaya. Yabona xa ukhishwa inkinga uza kusimba. Ndiye ngijabule kakhulu ngoba ndiyazi bake sesidila nento ekanje. Dilwa nontweyo ukwazi ukuba nobufakazi. Ungasuka ungenankinga uzenze ongathi ungumuntu onenkinga. Ngoba uzoqala uthi abantu abasebenzi. Uyazi ukuthi umzekelo la ukhona abathakathi abafiki nokufika. Nawe sowufuna ukusebenzisa amanzi. Ndifuna ubabona abathakathi. Ndifuna ukubabona. So bafowethu ngibonga kakhulu. Yo. Ananoba sekuyi-2 to 3 hours ndilana. So guys, babayini bafowethu, lo live nowuthola ku YouTube lo Dr. Simba Lwandle. Lo live lo lana ezobe nowuthola khona because ispace for uTikTok sincane kakhulu. Siyabonga kakhulu. Amen.